E fia whaafelo I atu lau whaafonga anga I nei tae au ma lole soifua mania o si mai whaafonga o Talala Radio Samoa. E tasi 5 piliona leo o whai maile ma lole a whaalu e whaau popo ai nisi leo fo I to ese. Whaapele toi so o ino le to ese Waikiria. O le nei vai ngā tupetele o whaamaunia mai pale mia Christopher Luxon ana nafi. O le a whaasoa e tutonu o le whātau sanga. Ma e ono se lau valus fuma le 5 isi tangata whai ngā luenga whaau popo. Le e whaapea e o mai ai. E se mai le au ngā lulue, o lo iei fo I to tono lea vai ngā tupe tele. Tupe e toe wha au popo ai isi moenga e valu se lau se fulu, mole to ese Waikiria e se mai le ono se lau. E ana wha au popo e le whai ngā malo o le leiba. Ua sa wai le mai a wha atonuina le malo o le matanga luenga o whale pui e su e le silia ma le se lau miliona tupe wha asau. Ai wha au ia ngā I tangata whai ngā luenga o lo o whea ngai matangata po o le frontline. Whai mai ai male minister o whale pui Mark Mitchell o le ua mawhaiona wha asau ina mai e le matanga luenga le whase lau whase fulma le 2 miliona. E ui, e le o iloa po o whea tonu e sau mai ai. Mo le ulu ai taimi o le ua mai wha atasi lātou I totono le fashion and textiles industry I New Zealand tala noa le tau o la lātou maketi. Fitu tesi ma le 8 piliona. Na sau mai le nei tu a ngā I le tamau a ingo New Zealand le tausanga wha ato a umatu. Tu salea ma le tasi tesi iwa paseni o le GDP po le gross domestic product a le tunu. Peita ai e ui le nei vai ngā tupetele. Wa tele fale ofu wa tāpuni le nei tausanga ma ua mo o mi ai se fesoa soani le malo. O le toatelo I lātou o lo I tutono o le li o le nei le ngata o le sui no lava o le tele o te unga ese o le I tūpau tamaitai. Ma e tu sama le fitus fuma le ono a fe tangata wha amawino lo o wha awhai ngā luenga ai. I totono o New Zealand le tausanga lea wha ato a umatu. O le manatu walunga o sui o lo tutu malosi le nei finau. O lātou mo o mia se malu a o whai ngata ai le maketi le nei vai tau ma o le malo. Lea ua sulu ia ina ia wha a wawai pēr le nei au nanga I le anga I luma. I totono le na o le tasi le tūlana nafi ai lua se fulu pepo wha asalanga tu inatu I ave ta avale Hawke's Bay e ave le ta avale ma wha au ngā ma le telefoni. O pepa wha asalanga nei na tu inatu I totono le vao le tūlai valu ma le tūlai iwa I le tai na nafi. Ma o ave ta avale wo wha asala o lena maa ua umai se tasi o poloka leo. O le totongi le ave ta avale le se lau 5 futa lai New Zealand le taimi nei pe a maua. O lo o wha au ngā le telefoni ma ave le ta avale pe ta i o no si I lea wha asalanga I pe o na mua I whai mai el pale mia Christopher Luxon I le masino Februari o lo o wa ava aine I tu I lunga le wha asalanga tupe. Wa toi wha manatu mai ei leo I ave ta avale tu ese le telefoni a o ave le ta avale wha atasi ai ma le lapa ta ingo le lava o le ava aia le tele o poloka leo I so o se no fuanga I so o se taimi a o ngā lue tu I titia le tele o wha lave tau ta avale e ono tu lai mai. Wa molia le WorkSafe le komiti wha afoia le a onga maa walunga Whangarei Boys High e tu sama le maliu o le li a onga lea na maliu a o alu se tasi o polokalame a tama na o ai Abbey Caves. O le masina le nei e ato I ele tausanga talo na maliu kain in Petera. Se fulu 5 tausanga le matuolo na soifua. Lea ele I mawhaiona wha asawa ina mai na ua pale vai a o iai totono le ana. Ile mai ayo so eso enga le WorkSafe wa wha aulu e nei mo lianga I lua wha asanga le komiti wha afoia le kolisi. Ile wha amasinonga wha eitu malo Whangarei o na ole le wha amalia ino I tu tau le soifua malo loina. Wha apele saunga le mu. O molianga wa wha aulu ele o wha asanga sanga I suita I to o tasi o komiti wha afoia peita ai. O le tino e tasi. Ua sa wai male au ngani le WorkSafe I komiti wha afoia o a unga ta I tasi umai to tono New Zealand. E to e sila I le saunga le mwai mai so le mauti nolo o wha amalia ina. Mo polo kalame nei whai e whafo potu a onga. Ai se tu sina ta wa awe mātu o le polisi ana nafi mai le pule a onga Karen Smith o lo ta uai o lo wa ai nei I molianga lea ua whai e le WorkSafe. Ma talo wha aiu, wa toi wha atau pepa pinati o lo wha asa, ma o le utoi wala au mai ele food safety ni usila I toi siaki le lei o loa. O le value pack roasted salted peanuts o lena amata toi wala au mai le aso limo a perila, lona toi wha afo I petai. O le sasi o le pro-life, lea na ia toi tatala ina le toi wha atau o pepa pinati nei, ua mafu ai le whese tai. Wa so eso ai nei le food safety, pe na wha awhiwheo na tupu ma o le ato ilo ai fo I maawala ina ia aua, ne I toi tu lai mai le lumanai. O pepa pinati toi wha afo ia mafu le inisi o pinati wa pasia le mawalunga wha atapula au le aflatoxins, le e wha atanga ina I totono New Zealand. O pepa pinati nei sa wha atau I supermarketi le New World, Fresh Choice, Pack and Save, Malifoi Square, ma e o mai le taimi o telefo, e le ai se tangata o reportia nga I food safety New Zealand a mea ua ngase ai. O tala nao le nei tae au,
manuia le aso.